Сәлем достар, бізде бүгін жарнамаланбағандықтарыңыздан үшінші шығарылым. Бүгін қазір магазин таңдап жатырмыз Достық Плазадан. Ең керемет магазинге ең керемет жарнамалық видео және жарнамалық фото түсіріп береміз. Дайынсыздар ма? Сәттілік. Біз дәл қазір тек Достық Плаза ТРЦ-сын түсіріп жүрміз. Бірақ алайда жақында Алматының барлық сауда орындарының магазиндерін түсіретін боламыз. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Je regarde enchaîner les cigarettes. Et c'est long que l'on se lance, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Non mais j'hallucine. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.